Yeah. Kundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, Kundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, Hallelujah. amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe mana ni meza. Yesu imbazwa nyagura kuba
Fast. Tunataka kuombea mvua kwa sababu Mungu ndiye anajua anaweza akareduce volume ya mvua. Kwa sababu mvua hii sijui kama umefuatilia sana hii mvua. Kuna makanisa ambao yameharibika. Kuna nyumba ambao nafikiri kuna watu sijui kama kuna watu ambao wameuchi Kajiado. Umeona nyumba za Kajiado? Nyumba za magorofa
zile ndegu za Kajadugeza Masaina. Wale ambao wanajua huko. Imagine estate na state ambao nyumba zote, hapana kusema maji inafika hapa. Maji inafika juu. Acha tuelezee Mungu ya kwamba mvua ambao haina maana iache katika jina la Yesu. Mungu aruhusu mvua ambayo itatusaidia. Mvua ya kubomoa manyumba na makanisa na kuharibu barabara. Hii ya juzi ya tunahitaji mvua ya kawaida ambayo itasaidia mimea kumea. Lakini mvua yote ambao ni mvua mbaya tunaisimamisha katika jina la Yesu Kristo. Una uwezo wa kufanya hivyo. Yesu Kristo. Malame
Ibida kwiriye manu begarike manu. Pima. Nami Yesu Kristo. Hagarika imvura mbi. Manawe kandi ukabona iherezo pima. Haleluya Yesu.
Tunataka kuomba tukiombea mahitaji. Pastor John wamupee microphone atatuongoza. Taombea amani katika nchi za Afrika. Taombea wamama wajawazito. Utaombea magonjwa. Na utaombea mvua. Sisi wote tutaomba katika mahitaji hayo 4. Tutaombea amani katika nchi za Afrika, sana sana nchi yetu ya Kongo. 2, wamama wajawazito tuwaombee. Wagonjwa, kuna watu wengi ambao magonjwa yameandama, lakini Mungu wa mbinguni ana uwezo. Kwa Mungu hakuna magonjwa ambayo imeshindikana. Yote kwa Mungu. Mani himbazwe cyane. Tuwenga bapepe ya Yesu. Bibiri zibyita ngo nukuyimama. Ha! Ariko mumeze neza yeme. Bwana sifiwe sana. Hari umuntu ngiye kwiyegereza batiyegereje. Uyu mukobwa mushiki wacu n'umukristo wacu yari yagiye mu Bugande. Tugiye kubara turabara ngo 1 2 3 tumuramutse nimurangiza muhobere abantu bamwegereye kandi Imana ishimwe yakurongoye ikakugarura amahoro. 1 2 3 mumusuhuza bara mumuhobere. Mungu wa majeshi wewe umetukuka. Gira vuba. Yute. Mana wewe. Mambo gani wewe? Gatoya hanyuma pastor dusenge.
Mwizanye tubisabye. Amen. Mana nzagushimisha umutima wanje, Nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye, Zabihe byari bikomeye, Zabihe byari bikomeye, warabihinduye. Kisirimba ingine moja ya dakika fupi, alafu watu waende nyumbani kwa sababu watarudi. Kwa kundi twavugana. Kidogo. Punguze volume. wewe umetukuka, dunia yote nzima zaidi ya makerubi na maserafi wanaimba kila siku. Takatifu, e Mungu,
Mungu abariki nyote na Mungu abariki wasikilizaji wetu ambao wametufuatilia kwa mitandao. Mungu awabariki sana na tumewafurahia. Mungu abariki nyinyi wote. Simama tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunaliheshimu jina lako, tunalitii, tunakuabudu na kukusifu. Kuna wengi ambao hawakupata nafasi hii na walikuwa wametarajia, walikuwa na mipango, lakini